Halo perlok ngai ke belai pi we baru ni kapor ba klimat ke bamenda di menta kasni ngadang don ha kelas kai exam liki student di jonga te kapoi ke tiar ke jonga menta kasni te ngat EP mo kapoi ke tiar ke jonga menta kasni te ngat sapen EP te ai ke tiar mo la order po Flipkart te amdai ba ai menu henry order gitu bisa la jong Teka ay gini katia, tengin ya unboxing mo, ang complete remene, tengin ya unboxing mo, tengin ya pet kadai ka ay, mo. Pet kadai katia mo, nakam complete ra, masih siap waktu na delivery, mong one time mo, delivery boy, teka ay kani. Tuh mah, inam tuh tangannya. Ini gede ketiar pengal order mah ngantep tengin ya, lihat ya kan. Udah gede ini, teriak dan rem. Oh, ngerat sebik kali mah tengin ya, par sebik kali. Oh ini, ini emang teh, tuh ya, bukan teh, mah, Max wireless mah, jadi wireless mic, balingnya order ini wireless mic, kita akan nambah, itu mic ubarin. Receiver dari konektor mo tadi ni nakadaw na order yun yung mic dengan tip ulong kumno naman kanday ka ba rakshu order okay ang ini page dan yung ni page ni mo ini page oh ulong kumto berit tak lihat dan bakal mo halo. Good morning. Hi. Tak. Hai tak. Hai tak. Kalau tak. Tóm lấy rồi đó lại thế đang sưu đắp băng con đó mất badan bà có nếu để you Max wireless mic mất hiểu ý nè thế ok dan you nè dan you đấy Type C to lightning cable ni penengkam port ke iPhone mo ni yang dia penengkam iPhone sama jing thọ jing batai thì bằng là tiếp mo penengkam ni petnya dan seimbang ini rudi ini tadi kabel ni kabel tu bang ngamda kamera Type A to Type C kabel te okay đó malai ya thật là thấp okay perlok tangannya ini apa ya nih Max tangannya plate na dia mau oh nasi yang Max wah nih Tolong ini plate dulu
longkong tu beremi. Baik. Tambah tip longkong tip mo. Longkong tu beremi tamu. Dadi bu connect lang buat tu berem ro na kamot la. Tip. Okey. Jangan sa pen EP mo. At sa persyang ban pen EP longkong no mai mo. Jangan tip dan bateri ni kita persyang ban on. Dan bateri. Tehang ni dang dat plastik deh. Empat pen yang POE mah dang dat plastik ni hab lau ni. Nomor kani ketiga charging case. Nang ni la ban charge mah. Hak ni kepor. Dan persyang ban pendai. Ya ini. Oh. Okey. Jangan persyang ban pendai ini mai. Hak ni ka mobile no. Okey, tahu. Connect with the way. Hello, check, my testing, check. Hello, check, my testing, check. Ini kita test jong amo. Udan haru light lagi level kiong nemo, light lagi level yang persyang ban press 1. Hello, check, my testing, check. Hello, check, my testing, check. Ya, persyang yang sak away pa. Hello, check, my testing, check. Hello guys, baik mo. Aduh kanu ka sound jong ho ka best ng tip. Pag ni sur ng tip mo. Ke sakaway ka level ka balay. Hello, check. Saya set. Kani kita test yung ni wireless mic. Tangkat ni perlu kalau ada dan yang jom pergi ke point mai hari ni ke channel ke jonga semua subscribe, share dan like. Hadap ini ke duk yang away pat video. Okay, bye. Kani kita review ke bakan dia dan tentang wireless mic ubakerden Max. Kan no usyong dor mic, no? Yang itu Max usyong dor kan no. Kedor cukup malah beli bakadan hadu kembang. Kedor kebagi to hamne kedai hadu. Kedor kebagi to hamne kedai hadu. San aja. Yuri dan yuri mo. Di aja mo. Nampak angkat kamera ayo gasnya. Hadu saw aja kedai spa kedai pendai. Tak ni main mo. Saw aja kedai spa kedai pendai. Itu man persyang ban mo. Matrai PE mo. Itu kedai gedor dulu. Saw aja kedai spa kedai pendai. Ini kedai gedor. Kalau kau ni pun berderet, beringan ayo tang, si hajar, mah, si hajar takkan, main, mas. Untuk berempat, udah san hajar igador, untuk pada udah the Wero company, udah Max, kan bau ni pada udah Max.